webare munonga murebi wa Tayari West nakwakira ogundo murundi omu makuru gitu geshaheje ni job kato kandi ninkwakira kandi nkusima boguma noreba amakuru aga ha Tayari West esande emwe ehwire minister wa government zebyanga honorable minister Baram Barugahara arigero mu strategy kurambara okwesente yo muhiwo mushoro eri kukozesebwa omuke bayesere expose the corrupt kandi nyenda kumanyisa ngo president obuyabena arahire 2012 aharukororo akagira ngo eji ni kisanja no sleep ne kisanja kitamu cyo kubyama atambwire mu districts ziri mu nkambara sita yatandikire yaza Isingiro yarge yaza Buhweju yaza mu district ya Mitoma kandi enshonga ezikozerweho narishe ezibatireho omukono ngabeno zireba butunu aha Tayari West nyine assistant RDC ya district ya Rwampara omwami Bishanga Rogers Rwozi naza kutugambira mwanyuma yo kutaya kwa minister abantu ababiri interdicted abantu abatirwa kugira ngo bariya esente yo muhiwo mushoro bonka bebembeze abakuba appointed by the president na office ya president nabaza kugezaho bata kureba ngo oshomankuzi bwarwanasebwa narishibwo batireho mana ki agabo okureba ngo abantu aba batire nabo minister yasigire yatunga kakumu nabaza kuroba twakwakira RDC yabare munongo mutebenkanisa kandi nabo abakutureba kandi abaturikirize nko kuyagamba n'Ibishanga Rogers Rwose muhezi wa RDC Rwampara nyenda kubamanyisa abanya-Uganda n'abaturikirize ngo tushemerirwe munonga okutaya hiso mugenyi minister wenshonga zebyanga kandi ntwenda kumwebaza umurimo gwakozere twenda kumusima okusimura okwimusyaho asimwire yemusyaho no turabitu bintu koremerumo haraho kwitaga kwimukibwa na no kusimura kandi nyenda kumanyisa nko kuwana ogamba umurimo gwakozere no gwatandikireho ngwija kukorwa guta kandi kagumza muguta nyenda kubamanyisa abanya-Uganda baturikirize nko kwatiriwe interdictions hatogo no murumo ogwitwe ba RDC twija kukoratereza abo kwa minister nawe n'umuntu kandi n'umukozi nkito hatatakwija kuraka kugaruka hansi mwene ko arabayurikiriza kajya mukawe interdicting abantu abo hatugwaza kubomora mu gwa office ya RDC na security kukoratereza kawe kibakora giruriyo no chikora then ka ukora heze kuchikora abo ku interdiction netwara amezi mukaga kahwaho ncyonce masengo nyimaho n'abantu bacyondoza nangwana na hando bintu hurayaje ngo no report anti-corruption court is coming in DPP nicyo manse ngo hati team zona niza kwatansiza hamwe kureba ngo ecyo basigire baragira kawo cyagera kita cyakorwa RDC mu district y'Isingiro nangwa ne yambara turebere interdictions kazabireho State House nabo yabe yatireho empinge ko bacondo zabo kuri sente zo mu mushoro imwe tugire ngo mukamutakagire mane kugira ngo abo batakorera shaka sente karjeyo akobwa nyuma ya minister kutaya yaturebere nagaruka nabakwata tine kibe cyakoze urwo buzubukarga yabari munonga ati interdiction eyorebere nare yo twire no horora n'amatendezo gayo ecyo kubanza umuntu kuba ku interdicting hakuri sente ameze mukaga gaho bamucondoza bashangarire sente umukoti hat court ekorugwayo RDC no nakubana korumoro mu kamenetse kwa gukozere at the end of the day ubwo umuntu narajyo kufesinga court emucwere mu kifure kita ekikiri mwene no bukto kandi nubwagarikira kakwata nicyo ncyo aba bantu babire batakashikira hida rero kugera rita eri kwirirwa mwene hatu bwayizere kandi akagarika kakwata akongeramo hati nimije guma mu procedure nibakahida rero gita erishikire nane cya kabiri kuko bene mugamba ubintu ureba ngwisi iyi ni ukwirwiri ushanga na service commission yonka habo kuba umuntu bamwita dictinga bakashanga ino mushango no yakwatagire mu code bakakora recommendation service commission ni yamuhira umurimo eshimiko banegirita ne mubinga konkana yegize leta efiri abebembeze ababudu kuterera karuru kutorana kuzo mu office bondi bizira honka hi aha sente yo mu mucora ko nabo abingi turebere mbabapini icyo kubanza abebembezi abakutererwa karuru gukabire no murumo gwabo kureba ngo ubwo rukuhereza umushoro wakwira karuru yatunga service yesente za government konkana ababibembeza abatukugamba abo ba politician hato no ushanga umukono nwagutiremo no yenda kunywa amajita engineer ga miliyoni 2 hati engineer urgutarugera hati nicyo kusimira ko nari bu minister kwijayo manya harimo abakozi ba government abayambere abatwira hamwe no gwa politician na kunyiga noza kushara urgutora atabanza urito ho 10 hati 10 kucye cyakiriye cyo kurusya nyamtanga noza kwikaye
finally ekibuzo kyaha muheru omukutaya yoko harimo ba whistleblowers narisha abantu ab'emibarga bakemesereza abarire sente z'omuhumushoro nibetombuita ambatanche kweterera umuranga kugira ngo security yabo terje imwenka ofisi ya RDC nimuza kubateraho bukumiki yabane munonga ekyo kubanza arugereyo akeyanaka akagamba nka ofisi ya RDC ya security tukamumanya hata haba huru kumutina tinisa ntudiringana niyo mwene nanyenda kwamiza abantu yukuru urigire yukaza ukagamba hato cyuburya ukatunga intimidation kwikire ofisi ya RDC akwa nito turumarika kuza kugira ngo umuntu no kubana ubanyangu yajya immediately ja ofisi za RDC ntuja kugaidinga even though you got police no register ngo mushango ni urwoze n'abanandi yo ninkutina tinisa you register case atandika ku studying muhame morijeyo mugambi twena tugambe ntuje kurwana somuzugo kuba kwetaki corruption narwo muyangeri lobare mnongo gwe ni omuhwezi wa RDC abo district ya Rwampara nashobora rwa nyuma y'urutaya ya rwa minister wa government zibyanga honorable Baramu Barugahara kandi na ekikuza kurataho bonka office ya president ekibakuza kora kangareyo studios ahabo makoro gitu ageshaheje